Kotoko aya santeman agapade tim bra ne opemso enti sa wo ye obi a wo sha santeman asenko ade a ko bia no eya wo dia enti wo fi se wo ni pa ba ena wo ni pa ne mra aso obi ampamo no ne mra na aso ena manhia se da bi waduma wo ye no no kra no sebe na manhia nim no manhia the mandate ne ma board ena board yi management board mra aso enti automatically management so time be so South simple logic when you panti asenti no sa dia obi susu lusu obi floppy na wo Kotoko no nipa no coach Prosper na te ogum Kotoko no obeja no akọ Emmanuel Newton da subere obeja team no akọ whoever our team ni mu team no adwuma bia no obeja team no akọ who supporter na what won se team ni a egu tiri so. You don't do that. You train us in any nipa bonne say ma enema bi en this awo ya brabo. No, we don't do that. Say Asante na woso na say Kotoko na wudi akira enkasa ne man onye eno na me nwa me ba wanum say enti Kotoko for pa on Asante Kotoko platform omu jubilate boss say Kotoko lusu games enya oya enya ofere enya bibia anteke wo say e wo say ye hweneti miyi ade nya nwa and anyone say obi agya team nti no and contributions and ye team nya ye jai oh Debbie odwi nipa bi ho awon cha heart of folk has for omo ho na resource nkoyi no they come together as a united front so montiase e demonstrate tire mo panimfo so montiase they were not jubilating over resource nkoyi wo club nim they were not jubilating over resource and nkoyi wo club nim omo say they be panimfo ye won is a problem no enie say ye bibi say ye beboa 6.3 FM omo to na mo no na moda na Kotoko na moda third na has da be say 9 as 10 say has da Kotoko and has da 7 Kotoko da 8 then no mo ye right. There is no phobia has been lusu no what no sere no obose say has a lusu ntimani agi but Kotoko it is happening na ze sia no coach Prosper na te ogum ekwa mona olusu na mobose no se mo so ko coach foforo ba na so do support ko coach no obi su jina nchen no su ajubileti se bia se resource nko ma coach na wo say pa ma friend say wo friend so pa bonini ana be friend say na o refi dia wo de mo bi na to na wo ye no have you forgotten of that yenya sa nyama no yenya sa selfish interest no nyamfa support in team na chi ne hwe bia ne meto chima ne nya yen ka no kre enche mpanimfo se ya de se ye di se ye se a ana beboa dan sa nyama no sa backbiting ne sa nyama na motwora supporters and you are doing that munya supporters papa ma mu yes ani na munya supporters papa Mr. Savado yeah Kaka good afternoon Good afternoon